Sultan Mudo. Mangau nih kemari. Baik CPT. CPT. Mengikui wak lo nih. Iya. Alah. Awak tinggal celana nih dulu nih. Jangan. Tak taluk awak balik dulu. Ya sedang hamiden. Sedang hamiden. Dia nak taluk awak dah serius. Thank you sawernya, lebih sawer ya. Iya. Sawer. Oi Sultan Mudo. Ada lain. Uyang gagah minantu ambo. Kama setan mahilang. Alah 3 bulan ndak pulang. Mengembara. Kini ama apa jangan. Panjang lale Sultan tinggalkan. Nih, tangan ya. Oni makironyo. Iyo. Oni rancak mintuo ambo. Baah dendak mahilang. Puncak kada denan lah singguang. Anak oni tulah balante angan. Cando orang nan indah arajan. Minta buat sama jariang, sama pantai di buat. Kadang di buat kedua matilah. Nyo minta subang, nyo minta galang. Nan waden kini sadang tahu yang jangan. One kata duo, nan waden MC organ. Dapat jok sekali sebulan banyak kapalo. Tiba di rumah, mukonyo masam. Pai dan karajonyo lah malape ayam. Lai dan babini, taraso nak babini. Pado dan caki elok babini lagi. Jika itu pangkal bahannya. Gitu. Usah Sultan jadi parabo. Iyalah ya. Mungkin Rosmini sadang mengidam. Kanda di dalam yo macam-macam. Yung ngidam parah banar tanda nago na minta barin itu. Kalau mak mengidam tuh banyak kandanya. Iyo na wajar-wajar sih lah tengah malam disuruh menjek mangga apa kamu kami? Gimana itu? Tak kalau kami do. Dari sini. Kata mangga adalah wak menyuruh. Ayo tuh. Hai Beb. Beb. Oi Sultan Mudo. Anjolai. Uyang gagah minantu ambo. Gagah lah ya. Kama setan mahilang. Lah 5 bulan ndak pulang. Kini ama apa jatan. Panjang lale Sultan tinggalkan. One mah kironyo. One mani bule mintuo ambo. Baah dendak magilang. Puncak kada denan lah singguang. Anak one tulah balanteangan. Cando orang nan indah arajan. Kalau nak suka dengan saya sebutkan. Jangan ditolak dengan berangai. Allah. Nyo minta subang, nyo minta galang. Kapatang konyo minta kabatabang. One ketau juo onan waden sobiroto. Mga jase toran laban yang kahabalo. Tibo di rumah nelah mukonyo masam. Pai dan karajo lama lape ayam. Lai dan babini, karaso tak babini. Pado dan caki anjak babini lagi. Jika itu pangkal bahannya. Gitu. Usah Sultan jadi parabo. Bagi nak blok. Mungkin Rosmini sadang mengidam. Aduh, itu dong. Kanda di dalam yo macam-macam. Oh jadi tak katu kalau baru sini ngidam ya. Iya mau deh tuh? Minta tak dua guys. Talu ayam. Ya. Talu itik. Ha-ha. Dia telur nago. Ya. Nih nak telur enak ini nanti lah.